Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking a look. Gagash a responda. Ka timhaka to veri inwa ti ta fake. Of course, ka rhungetela hi Tshinya vantshwa. Hi vo va nga ku lwi na swi tiva very. Yeah, so ta vheti tlanga the short clip here as you can see. So swona kwala hansi ku na ti-hennes timbirhi. So yela a yi vula ku sweswi a ku wena xilipi ya xona. Na ku ta cheka xilipi la. Hi leyi nga ka right as you can see. Leyi nga ka right. Okay, as you can see, look, rhuketeriwa za rhuketela swi tiva va khalo na Tshinya vantshwa. Head on, so he's back. So swi kahle loko va kha responda. Hi ku swi pfuna hi ku bifetero iyo week. As you can hear, even his friends are supporting him here. Even then, dungan ka background duku ye tuonyin. Ange tunchum die tuonyin babla Tshinya vantshwa. Dinge tunchum die tuonyin. So I think that was forward until is able to actually blow komba ka. Well, yeah, as you can see, le price my one it's 569. And then la tlhela loko tsariwini la yi kombe ku ka so hi la like hi nga kuma yi vona leyi very cognac 750 ml ni searchini ka Google ni kumeni ku hi yona liya yi nga kwala ka right the price it's almost the same ko kwani the price very dinge fane straight mara swona ku the price it's almost the same there's the same na design swa tikoma ku ta fana mani munhu wa byala mara swi kombela ku the design ta fana which means the same alcohol se loko hi provileni ku nga xa swilo swa fake. Yeah, and then of course I can continue loko sa ka reference ka mamalaji. Ati kala le misaveni n'wananga u ta se ku nyuwa. Kasi ya bifa vakhegula ni u se karhele. Hawu sweswo a ni wa swima swona ku Tshinya vantshwa swa ka xi jika na mamalaji. Leswi nga kombisa sweswo so in overall hayi proof yi kombisini ku hayi himpela a nga xa swilo swa fake ne. So a va kha reference ka video leyi ya Tshinya vantshwa ri kha xi n'wi rhunga of course hi ta hi kha hi vekela sweswi tanihileswi ni nga vula hi ta hi kha hi reference leti nga heta ti-video whenever possible. So a reference ngopfu ka this section a ni Tshinya vantshwa xo xa xi kha xi rhunga strong loko xi ku i teka mala xa ti-hennes leti ta ma 120 a lava ku chayisela n'we vanhu ku ni nwa byala byo durha. loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.